Mosesa omwendani na wekwatio kana kioko chako kiende kwithwa ki cha kwaila nyenito Caroline Mweni wa Muteti ni kalibu ndeni wa kilungu cha weno na tondo twetha tuyethukisia wathi usundu waile tuni kuthina winito ni Elizabeth Vivi twina kemthani wa omondene kenda atutavia weno na inde ndia uthota ithwa nitumbene wa kilungu kiki tucha omondene tukwose kulo yaku nitukosawoni wako nambani ili 315 kana wetandaoni yitu ya mekumo kanilie ni na uthota na inde yu mienda inde mundu Elizabeth Vivi tumuthoche atutavie eka kwitha etawe Elizabeth Vivi au wite ba kala mutane weba kwa kuende hata nikenda inde tambilile kilungu kito cha omonde na inde mundu Elizabeth Vivi nikalimu kwa kwitu ndwabika relax kidogo nikendo tunenge maubo ama ukoneti tasa siawe niwe weyesi lakini ithia ba mutongo TV na siaye maitu maikwesi kwa huko ambao matabia beta bata umete ba kamera yaku ne ya naende tilika ndine wa kilungu kitu cha omonde asiaisiani na mukethie sitwa ni ya Yesu ni kwaje muyasio nye kwa masitwa makwa nita wa Elizabeth Vivi na kwitu ni kitu icha tiva na nikala upande wa Mulolongo tia santi ndo akoka Elizabeth Vivi ni musiei kana bado noka.com kana bado anatafuta soko adanda soko mundu ngezi ase atwaitwe ne kibeti atwaite kibeti kimwe lakini no ngezi wako mutani aba kuboiliata we nye aba kwa ni kibeti na nina siana ile na Yesu ni musio Yesu ni ngai ni musio ndini wa maisha ni mako anonete musio enoneta indetea ndo ile tone kuya katika tewa mbathi mbingi ila wikite wambiye kwinendi nambiye kwina I think 2023 hapo miaka 3 ibitina no tanukitwa mina miaka 3 nondu wathiula na inete wa siku yangu imefika nende wina 2 years nondu wewe wambe wina 2 years hapo na nusu hivi ni jagreza tumie wina siku yako imefika one teta maoseo kwa mai manambe ya uflo nethite ngisila mathina ni maingi muno maisha makuthalawiwa yani maisha makuoneka nyeni ndikindu ona na kila ciana thia nduni ukethia ona ndu maina pata nakwa yani ukithia ni katikati wa andu ni yani ntangwiwa nginunga mbe wa andu yani nona nde maana na wethi yani na thalawia wa muno ona makanisa ni kwithia nesila ipinda ya yomu muno nekala ne umakwikala streetini anondo wakwa ngiambesia maisha tio andie na kombo kanyumba na ambia ikala kuna ciana ciakwa ndu ni mwito na street ini na kana kala kangi kakwa kakati te ikala kaku ila no umie yu ndu wa kula kwi manage ki maisha wethi ani nenda on join praise and worship ngwendo thukuma ngai lakini umaskini wethi umbanda mito mbanda wethi ayundina nguona nithi mathambau nayo nikito kulilwa ngwa nandu yani la nathi mathambauni na alikangite mao kwalikanga ni kwithia ndia 40 chatu kula nenda wa mandha ibalua nenda nondu wa kito kibu mao malikangite kwalikanga na mathambauni wethia abe pastor ungi wanenie oundu lakini na asia ngai na mweketu asia ndikwenda kuona andu mei mathambauni malikangite mao na wethia na yeso tuma na asia ni numwe kwa praise and worship nitungwe kwa kwaya nondo praise and worship neningwike andwa ivo kubundu mwalikangu mao nanye kindu june iwa chambe gwithia wo mungi muno na asia wengai niwe wendie ngai niwe wendie nimwe kikombe kicha mateso ngai wina mipango miseo nye ndiye mwani kuthaitha ona mamba ta mathambauni bado ndiye mani wikite kipawa ndini wa thayo wakwa ni ngai ndakwina studio nga kwata mbeza suwa mwene studio nine anini si one day nganjulika nona mataifa yote kweli ngai wetu ningikuthaitha na nye nende yakwikala maisha asu na nye neso kuma praise and worship Yesu na naende yo nende yakwikala ta mushilika nasi ona ndi mathambauni lakini kanikaleta mushilika ende ona ndi athama hii kanisa na ndo methi ama embi atetha ninye we kwitha umie osio na mubuko waku kathi wethi abesu amatumanie nuke numwe mathambauni kanisa wambia na mpaka naambio kule ni dhambi ni tendi lakini nesilile matesoni
kindu chucho chambe withisio life kwikala kuya ndeni wa streets wina ciana we musiai no kwa wina call ni cho chatuma wikala kuya nundu tondo watu ya waimutwai ibindane yu wekala okuya street ni uyo na musi wako ibinda yu nena uma katika utwaini wakwa nundu je kithayo ni wakwa ke maisha makwa na yetwe nyendea ciaitwa yawa ni susu nela susu okia kwa wethe tu uteswa muno na mango maitu na matubukusa ila matubukisie nyina ndie kwikala kwa mtumishi ungi na ne ambea nundu ne class 7 na mini ya school kwake la na mini school kwake wa mande yiwe wa nyumba na mina kuthukuma wia wa nyumba tio wone sie kwiso kwatwa mundu andwa nundu nesilite maisha mathina nona mundu atwa wakita kwikara kuthumwa ndona athina ingi kumbila nendie ndoani wona mbio tesika nundu naandikiwe ni musikali na katika kuandikwa ni musikali usuwethi abe na maisha ma rejection kulewa nandu na wethi ula umbambandikite thia na tabia ya kwenda kunitongoza na ni mwindi ni muthukumi wethi ayuwe no kwenda mbanangia maisha nendeo uno ka brother kake yugethi akanitongozie kandwa oka brother ka musikali usu na nendeo kesa ukutwa keso ndwa musikali uno alikuwa ni beba wa jealousy wethi ambia inundu ni wande ilo na bagwiro ndukekala na kwosie we chokola na nakusaidia na kuandika okie wina thina na ila nakusaidia na utabia maundu makwa ndu metikila na kwa namuya na kwa ndilika na ini kana mwima wingibe wembenda nikina wina kibeti plus kibeti chu chake na cheshimite muno ni kwitha kibeti chu chake chainda ya ile ibeti nkilupyo na ichandetha cia muno ni kwitha na chelea cia life yakwa life history yakwa na wethi akinguo ta mwana wacho we musikali utio waizie ni bukuswe bukwacho kwake ndi ambia yundi kuandika ingi nundu nukwenda twa ni brother akwa umabao kwa tensiothi lakini kiuki yasi ya kutwa wa brother okay wewe ndio kwenda nundu ni wa kuandikite lakini utwe ni brother yake because wendi wake ti kuotevya be okindu kingi wenda be kindu kingi je wenda ndio brother yake muinangi last born ila brother wake wandwa ye lakini wewe ni namueleze kila brother yake otini ondavya ambia wekana nake nela ne wezi ondwa na ndie ne kalokwo na kuye buyambe nasia lakini wethi ani kwite bwisu wethi ani wa bende to ambikiza cia brothers wake ayimbia nako yene ume kwitu awasio kola kwitu kutwa wandu asomu na mwe ona tete no chokola inda na mbetikilie no chokola mbona wona kuno wambenda ni chokola ambia uma kwitu na kwitu ninye nasia kukuku aze kwitu ninye ni ni nena ninye ni weka nye wethi ano ni kililije wezi yukaza ukanja susu atu yani ko Kenya na muongo anye ne kililia yutu ende unwe woki ambia mbona ukwenda maisha maku mende neza na tuikwiki ya uya ningo kwiki ya uya uma kwa kamwana kaka itu kanini kanini kakatwana lakini tiwe kakotwa au kila ambia thiumie bwesu wethi ayu enda numie bwesu yakana kukakwa imagine na mukule numie bwata ngakile ndumie bwesu ngakwai pulaziwe na ngoya kwa spirit yengi yambia pengine tibuku kwa kume pengine atona kwithi ayendo kuwa athia ibe we bwesu na ogwa nyina mwandi zo umie bwesu ambia na kuno yumia amene tu komania hospitali uthiumie bwesu namwe ni sawa ningwitikila na kwa nasia twekile twethi na kwa nithimwe police station ni mwabanga muthi ambia twethi ane ndi town twethi ane kasoko kala ka bubu kwitu obu bandu ndaweta yela nyene na ndie na kwa na kenda ndie nyena i police station direct ayuskata na ilesio CS na muya we mundu akweti ombea ni numie bu na drive buko anu kundunja na nyeyu elango dhinumie bu eno ni kwe ni kata na binda yu musee waku ni wetikila unye na musee wakwa ni wetikila ilobisa isu ni kwetikila unye kana ni kwenda kuya mwana musee wakwa ndena thina lakini wethi ya mundu usu ni wewe wiyabu ko kila kionde wanena ni wewe withukia su nyela na ndie na skata ako ni wasimu kukwetwa na kenundu ni musikali ndie sini chawe ndie anenge askali ba ndatika madam mungi wa musikali ambira
we ndukakwatane na andu ano we ona tetha ni gwiesu imwe ona andu ni maenda na makayua ciana makaya ciana cio kwana ni cio ngua musikali we nena kana nake no yuma bubuko kwate nciothi tiwa no ciwe ni ma sister ma Catholic na no mo twaini na yu muse waku yuna ndeno ndui na kwani makwiyothi na kenda tigwe na thina ndia mweleisie ila na mweleisie yuwe thia musikali ila unogie nethia ni na musikata anitishia twe nukite okilambia we ngakushutiwe na wae makuma gwiru ngakuwa wethia pe brother ongi wake musikali mainake maumaniti wokito kuku kusisia ni chao chende akili ya yumya bastolo uga yendo kumbatha tie nukite yum brother osio ongi wake amwe ekana nake ndukamwathe kaindo kauma cia mubuko amwe ekana nake nondo brother osio wake asira na yu ni thia no waibu. Okay, pole. Lakini ndo wano ngai monene. Yu brother wake no kwenda kukuea. Na kyo unena na kende ukwenda na kuya musikali na kene waku ya uthi ukaewa ni ma sister. Ni muse waku ibinda yuni wete kililo thi kana isia ye ukatika lene na ku ikibeti chakwa. Eze mon brother usu muse wakwa ekala kwake nyumba ese plot plot ko ilobi ala twekala muyembwele mundu mukonu kwenda ekala nake no kuma bakwa kwangu bukuse plot ni akwa na njoguteria wea bala wandikitwe anu amumandite wea wa kambuni ambia batili wanye nebukuswe nebukuswe wendo kwate nzia wambe kuthi no yude wankwata na brother wake sendi ketha ebidi nebukuswe bawo yukwata nzioti ambo thi waziange kata ngakusaidia nye yuna atiwa ni nyoka na thi kwa osi yes na mwelesia tiwa akoni ya ma sister ma Catholic mando anja ma mission Elizabeth katambe usioka bae wai mutwae na muse waku ibinda yeyo ndo no yesa kuita bamwemwe twimwe ne wathi polisi wendo kasikate kuna koni kwendeka maybe unye mwana osu na muse waku ni wekala tawabindia kidogo lakini lawa iwendo wekala na masista na atishwa wanuko bukuswa plot ni sina kendo ndo no wezo etikiloti etikila wai mutwae na imutwae usu mutwae vindezu kwanda nekala musi na noka pia noka tuoka weather na umamusi noka kuikala bu wekala musi lakini wekala plotini ya mwana inya ya mwana inya awa musikali onake kisie musi onake musikali uja mausu mweme wati musikali okay ndo wa mumandite wea wa usiwa kambuni okay yuka tuelese siku yako imefika junu ndo mawe silwao nde muthenosu teki wata nikendo mane yuka ibane tawambe ya undilikana nye ila no kie na ina wathi osu yuka na kaka ko kie ko swa ni Equity nela ko swa ni Equity nambia kuona tapena kacheni wambiye wathi bandu masasi yawe kie wathi wokangia takana wekalile ndi watunga ndia atunga na kitie kwewa sauti wambia siku yako imefika ya kuondolewa aibu okay wale wanao kudharau Mungu ataanza kubandilisha mambo yako na makambi yako kukuheshimu. Yuni wala inie wathi usu na anona mwana wakwa okaoswa ni Equity as sponsor. Okay, nundu wa mundu ibaya wiloele. Na andu mesili to madinasu, nukoneta wiweka. Na nundu yuni watu about street, mwemu ni woka ni wakola, na yuni wambe ya kuina wathi. Sabale ya kwambe ya kuandika, nginoka bike studio, otisi wana madina. Mbeza so studio umisiwa. Mbeza sia studio nye ndia mbeza kabisa nundu nathukuma wia wakubuya andu nguwa sengi ndona kwitwa ngathinga imamundani ngaiwa zilingi 300 ngasave yana sengi ndona kuthinga kwa mundu ngamubuya nguwa akambibo 500 ngasave to 300 maneli ngoya ciana mutu yuna save nanya tukilitweli awe thiabe mundu na wochiete bandu ayasia ko studio ti lazima umanishe withie na mbeza cionthe nondo ko studio ni ngili monza yuna endi na kwati ngili leu ne wayuba una wambo yuka record wathi no kaiba mbola tio na kwati tukilitweli na thi mulolongo na manda studio the whole day manjioni niona kwati studio yesu ya Ben Bright studio yesu ya wathi usiwa siku yangu tiwa naendie nethi ya madam na mwenye ngwenda kwambizia kuina andina mbesa angule na mbesa ciana na mwa ndisivite tukilitwele na tuzivite mie impinge muno nondo ukibalwa ndina cho
ambia no twambolika tukakuno kindu na twaina wathi wokayo kayo bambola wechoka 50 wecho yana kila wakwata wathi wathela no boni kwikisia cha wathi wako. Wow. Nende kana mbura mosia yesia ketha wina kindu ku wina talent nacho ndukasise mbese ila wina cio no kewa wa mundu Elizabeth aise naye na kindu abwangwa akekata akalimaidalua miundane yene na asave sokota silingi ngilile na ali studio enda studio na kila wina cho ndukakome talent bau bangi ni ngai kisho kidi kwako nye ni wona ndie na kona wathi anye na mbie kwibo wathi wakwa mbola nita na webie kalibo miezi 3 wathi usu nundu singine kasio kala audio peke yake audio yu peke yake tiwo naende ye yu no kana mina wathi wakwa nekiswa na nekiswe nye na se yu wathi unga wekia mabisata anenda ukawathi kana mboka shungulikia none kana kakambu mali okoyanza withie no nithio no nuko bandu tabanga ku ngaethi kwigwa no andu yu nacia na ambisia bubu nondu kila mundu ambisia abu banini na ngai ya Yesu kumukili tiwo na komanie na Faith Nsilani wa Kamba TV na mwelezia na mwe Faith wa manondo ni wathi ndino uwezo wa kwikia wathi usu video endeka wathi kwambiye ni mutumike ka audio na ndiye nekio ibisa yakwa na ambita studio angemisa Zion sia wakatatu yu ambitie yu dathi na neno nandu amailesia nandu manzangia wandu manzangi na kwato okinu mbeze nundu kuikwikia wathi usuma visa ningilie 12 kuiki peke yake bune mendie manzangi okindu no otukula na nathi na ina wathi wakwa na mekia misa tielesie uyo musiai wiona ciana ni wakoma wota wathi ni wambio lika wathine maundu anthe wa manage yara na we musina nensi at that time wayona twana tunini nundu nyene newie wase wanga iwembita tinye nao kilo unga ngayebuthuko ungazie kani nambie kwina nyenga ine newie ambia thioka ukathukume we yakwa na namwanga indina uweso nyene nama ne yenga ine ngumanage sindu icio nthe nundu ninye tata ninye mama ninye everything siana ningetio isoma siana inyo nyingo provide katika masomo aya numba no inye lakini na hizi sio nthe ni manage pio na wewe ano nenda ao ngaumbirio ndeto yanga ini saidi yani ni isu no mwinjilisti ni mbili ndeto yanga okunze yani wezi ando ingi mona ando amumbiri yao kunzi yani na ndo manduka lakini ngaikala wakwita no kwenda numbiri yana sindu sio ndere na manenji ya anona neema yanga ini mbeba wow we boba neema yanga ani na anjali pia manenji nondo ni lazima ni manenji siana isi akwasie na ngetulia ndu bala na emewa ini tulasia ndu na ngeta ngai ngamu yanga ithe abanye nditona siana ino sina skulu bizi we ngai ingilia na ngai wene waingilie masomo ni masiana siako kwethia ndu ngangana engi ndio ngangana katika masomo ende ni ngangana kile uni ngangana kiwathini sindu sio ndatio na numba sindu sio ndeno nyisi aisi lakini we ngai aisi ndakaruti hata siana ndiwa na mwiye undu huo ndenio anengie ngai na wenda nipitie mapito amonze ni kwa ajili ya utukufu wako ngai nenge bina wow na yuve nundu kwa hiyo mundu wethukise yuni tauma ni wambia kwina lakini ni wasia ithe asiana nina asia ithe asiana na nengi tukasa ni kwa no kukwatwa maundu angi na kukwetwa maundu amaku kwa tutobe yuba enda angeta ni walika winini maisha ni machenje yo wethe you at least wina kasamu nenge yundu kwina yundu emwini anola me ukwita obwengu atyo ona na ume ukwita mayona ndaiya some point titatene alame ukunengo kwa tembe ili kanita tubame undani no mwe kuona uchule Elizabeth Taina ake kwa kawaida waende yata weso mesia musi weso trika yu kwanza baadhi yo kwina audio yu ndo yingi kwa ya studio kwambia kwita kwikata kunena wola ngilwe wolelwe okay yunye nye nona nga ibeki bathukanyo kinene wekiie katika maisha ala nekala bubweti na ala yune kala o yu nondo wipinde zune kala streetine lakini o ine ngumanenji kwika okuiba nyumba na siana ikasoma yune nonete nga hiyo yue ekio maundu maseo na tayari ni wambandilishe maisha mako ndiye ndo kukulia mundu mukana siana streetine ulikuwa unakula aje na watoto walikuwa nakula chakula ilikuwa inatoka wapi
nye yu zine ne kala kwa muthurwa niko naenda osua minji na twaenda ibandani nundu nyendia enda okoma kuya kukomasio kola ilengi na oka okoma kukungi ko muthurwa nundu kwi security yani wai kila chokora kina akili kiba sawa nundu yindi so inakana ku tena nikukwate waguni siokola athate mwe na kamwe na ina kamwe ende nyela no umie kuku ebindezu na yona kana kaukamwe iwe no kiena umakuku no umakuku yune kala no kala muthurwa nende muthuku kala muthurwa na koma kuku nete landu mabunga we yani ngalika ungua nini nangabwika kana kakako na ndukolwe ebindezu ne kala kuku ne na asiye kana kano kambe na kakeli yuna imwitwe bya kana kakeli na bune bono kiena waya pneumonia nondu wa ndiye bwekangwa na twa wa Kenyatta na thi ukoma Kenyatta hospital wina kana wikinata ndwina musi ni street wala woka ukona kunu kukunekala Kenyatta yukinata sibitali yuwatwa iwo nuloko usubya nukona yukinyatta ngitwa Kenyatta nawa yaba muthurwa na nozo na andu ma muthurwa mama ndia andu makanzu mama ndia andu makanzu masia mundu ona lewa kwa mundu ni wa serikali wewe andieto na nditembea nekitwa paralyze mau yela no kie no zwa ina andu makanzu nipindezi ya mangombo ya mukokoteni na kuwa na kana kuka kwa mambikire mpaka ngosi yakwa sio ntepo na kuwa na mukokoteni usu na atwa mpaka muthurwa na atwa mpaka na atwa wa Kamukunji police station tiwa bubuju mendie manena na askali masi ithe twino ndungi tutono musaitia inetu mukombo ya taxi mumutwa Kenyatta nela na nengiwe ibetile sia sokoni siendwa Kenyatta siwe sizentie ningubange ngushungulikiwa echa isilikali meke kale kuno ndo maambia itwe chao mbesa inde ba unuma bala nilie ndina mundu ndethia kana kaka ngine kanini kaika myake elina zisu ne mwito sasa isu yona ndiona mundu ndindika yani nikira kuona omundu atindika mwa wake bangi mwa ndo ko ndindiko ndiche mwango fulani inde nine kalile bugu the night yonde ndona mundu ndindika na seisu nina kana kau na kwacha niwe inesio shungulikiwa yo munesio shungulikiwa na alichwa kuku kwa nasi ila na alikiwa kuku papa lingistiawa tiwo yimaisia wotu yemutethia ata bogia ndo ma siana kwa yoro kula level 3 years kwa siana masia yumundu tukitoko mutethia tu tumutwae kwa ibeti uyu na ndetongeanga imo vya nondo keune waumie na uyuwe mundu tona kwelolo nikamemeka mavisa kama tongo TV ona ikava YouTube kwa andu ndema kwisi na they are happy ona kwa ni happy nondo wange wa yako tila isi lakini dhahabu ya mbaye siliwa mwakide kanetwe kabia katuka dhahabu ila ya ukweli sasa wewe ulipitia na tunashukuru tuwe kanenenge wewe tuke yuadhi wa kele woki ara na goka na wambelilie ba wathi usu wakele ju wathi wakele ni no wa ndiailite kuthina we ulatwe uoyu we mundu ailo thina ni kweli no kine ne kala lakini wethia you have to kuma kwa street ni you no kana no kina kombo kanyumba na wethia no makenyata you na asia yeku na neza uka you no kiemambia iwe wa unogyo muthurwa mangule iwe kala bakana soka nge muthurwa yu yuna ndina makao kwa gwito nendo imanda we kalile hospitali menda yana hata na kalile mitha ndatu ndo naendete kukwibwe na almost miezi 3 na yundo kana kakeli na ndio kana kakeli mambia yuno ndo neketwa operation mambia tuizaiti kila kala street ni kila kiwa katukusangie mbeza kakombo chao nomba kanumba no yiki kabanda kambuka kweli yuno no ni mandethia kusiana kusema yuno no kie sio kimao kinjinji kinge kibukita kicheko na kombo akanumba na nambisia maisha bo na nyine na kala bona onezie kwizobika bandu ziana siane ne ba na yunambisia wini usiwa kwa nazi ndiko me yake power nondo ninacho na wethe ambathi ni siombokia youth wathi usiwa kwa ndia ilite kuthina nigo na after yukuma kukuonde na no nkiembado nethi ambado no la thina ula thina bado ino zothela
na nakule thina uyo ukaminwe chao nasia mwiya indiane kuthina mwana wa musumbe ndailite kuthina exactly yuko wathi umelele bu wale ama thina na sandu ilite kuthina kwanza wa put into writing na wambia kwina naambia kuandika wathi wako ni mundu musomungeka ndiailite kuthina na mundu wonthe witaniswa nanga indani kuthina na nundu we mwana wa musumbe athina ata ethina na nye naandika wathi naandika wathi nye wethia yuwathi ucune naambia ku nathi naambia ku ibi ombola ondio yathi no waya na biti nundu yu ane myake 3 twasie kangene kake konga uyu already no usangiwa utesite umaloka sio minjiba imbesa na walikola wini ningi yuze isuna umakuwa kwa minji ni wono kiunambia after yunasia nabo na onambia manda uya waibalua wakubuya ndungwa yusu wako imiondani na twana watiano siana ndia atia nditia abu nyumba sioka atiana uwena mbani bandu nizikana katona kuona na ikatata kilibiti yani sikana yusiane sizo bibia nomba lakini kila na atiana bidhani kilibiti bange nundu bangi lewi makaya we muthithu nundu lewi na uozu wewe maisa kuthukebu na neanga iwe ngaimbe siana icio ciakwa ngiibalwa ningiza uko njioni ngiwa ngithi ila siana cio sili nomba wo masaili na ukasoka manjioni mekalimo mande wale nondo na isi ndiye solika na ini maundu nona ama yikwa naka asingo matha ndili kama thinani nuti alikanye nini kindu chambe netwe maisha ma ndeya sie ni zilete mathinani maingi siana ini yakwa nicio inzi haisi elango ine lika mathinani ange wendete ba kana ni kwa ni mowawe isi ana isi yakwa ni yule utabenda kukenga unaenda mbali amen uko na kiyo wa iye maundu wonde mekikani kwete oseo lakini kingi kana ngainde sau kunenga kilota bicha imagine onio Elizabeth na muneto na tutwile na bata wao tutia nomba tu tunini aende akamanda mbesa aina tuija na nenga na to esa le umuthitu bu le umuthitu bora yebone na nengi no twana na ngaini wa mutethe ise twana tu bebe nda maybe wow ko kethila nitie kina kana maybe be na mundu likile ba maybe atatakwika 1 2 3 kana la yuba thukuma kuyo wikuno mawe asu why na challenge siba walikana sana nono ni simu sei na siana na mbaye nini nomba tuwe kala ukasitoko kaze we hata nirudi niwaangalie nono joinge ndona kwithia nendie we yani kundu kwaza ndona kwithia nendie na kukatani nondo yusi okimau ni nene ndona kwithia nendie bandu ba kilomita kiaza muno bandu nendie na mau na ngazi yoko manjioni yuani lezi yuna iwato beza ni wengo lika kakali ka 30 mbopo ni kare nuko zila siana yuna atiao na atavyo manjilani bunga meanzia isi siana ani ndethi anisi siana sia kwa nethi sie okay nondo ngaino kuitethi no kuitethi nane waitethi se oyuti andu anene ayo yuna andu anene yembwa kimwana chucha kwa twako ma street twagwa wana mukokateni tutwaitwe ka mukunji yembwa kipo M4 yui nikilacho swe ni Equity ikilacho swe ni Equity ndiko nangaye yona mubango wako na kaukange yukelitu na kukange nikelitu ke grade 9 nyake sina na kathina ku 2012 2011 I think 2011 niwe no umete na kune mwitwe buya kana kau kwa msee wako ndona nwende nesa nangaye akautethia tona twa mundu ni tuseo na tukakunya bala fiwa nini se ndisi kana no welewe kana no wiki lakini tona tukakunya basa muno alama unene ya kana masasi ya chao watawatafuta ndo ngainwe museo na ni mwaminifu haya yule wa ni wa the street ni tonda ni watia nyumba nini sini wesie kuandika mbathi mbingi kwa tutobia safari ya kwambia kunya yuma visa ulikuwa bado kwa streets kana no lawo tethe ndo ndambia kunya mabisa wa yothio na nini audio wa yothio na ngilile no kewika lakini mabisa wewe ngili 12 na bado no wo wangu and all this yo wathi uzwa mbeno lango ni kwiye na support iwe ni nzilani faith nzilani no kwikia mabisa yu tawo to no yu ndiailete ndiailete kuthina no unaona ndiye kia mabisa bado no ndio no ndo nendie kwa ndio sosi wakwa agiti yo mbiki yoto mabisa okethira mabisa ni kana wathi withe ni wethi ana changes
wethia wi sawa andu no mono ele kwa compare life ila ya ikute nange na life ya oyu no inda ya mundu bayo kuigwa yuwe mwene nita we in that level ya Elizabeth ya siju yaanze wapi yaanze kambonda ya mundu lo kuigwa niona kinengo cha kwina kana nguo no nine lakini siwezani nundu wa kwitha financial status yake ya bit chini nyendo na kwa mundu ibaya na chini ki mapato no kwenda kwina nundu kwina kwa ni mbeza lazima withie na mbeza uyina embonyene na manenje ye kwina wathi uzu kuma ne streetini na ndiaye nawe ya na ina ilaziana na no kala kawila tukobuya andungwa mukubuya andungwa ngiseibu yana nguya nutona kila kindu chonze nutona kwa binya wangai na winengete binya na kwaze nutonia nutona ndukambie kuona ai no sindwa embe we buna no kwenda kwina manzo na rada no ngilile o studio ti lasi yebitha cia mbesa cionde ai ngili monza withio kwete ibo no wathi waku no yewa na producer ukaiba wathi waku mbola no kona waina wathi wambe na wathi wambe ukakonenge kacheni na kengai akakuonia nzia kengai akakuonia nzia bangi Aba mundu gutwa Willy Mutinda ngalikonesia YouTube ACI nioba ngwene binende mundu Willy Mutinda ni asande nundu wa kutweloela NDDC wingalikonesia masako kana wingalikonesia bane kwatyo suto naye nake wakatano mubitu ndene wa kilungu cha Oweno na nengine natunga mubya ati sioke kwako okay wame akadhama ina mbesa maikatata la singi benondo yingi ba okay ukinini bora wina talent jiamini enda studio no tethe yanengai kindu cha kele kindu cha mbe yuyu kubu ambako inenge binya wone nutonya na chuke nini ukwata ne kingi umbana ziombola nogeza kuona wanyo tubeza utonwa studio nokona bwatetheka oyu aini nimevula nilie na kindu kikwitwa fame mundu enda amanyike kwa mituke kana wathulo kwina hit na nenge pe okendo kimo watu tabia cha wendo aenda kwivulania na kiuke nini nojo kuona ngaya kwa admit na nakwa utaenda mbali na mwasumenda fame na mevulani tio mono we kwanza onange masia nye winu wa kwa nina ni kwa tembesa na vela masia nina nye nitungie kana nitaye ngai nithukumenga ithuru wathini wakwa wathi waku Williat nye wathi wakwa ni wito netiwe ni ngai na wathi wakwa katika wini ngai ambetia bulanete na otabanya nthini uyo mutabanya no mutabanya bado kanisa ngeti kwazi nazi ni mwinjilisti ndi pastor evangelist mimi evangelist okay. Evangelist no ule wa kwenda kuhumbiria watu unawaleta kwa kanisa kwa pastor evangelist waambie wende na kuina kana waambie both at the same time ila yune wazi waambie na waambie na waambia enenda makutano ukawaambie watu wangu makutano ama junction ndio usione ni ndoto yu enda makutano enenda makutano ukaumbirie watu waambie mimi Yesu ninakuja na namukule Yesu ngiyo meokoke ndiye hizi nena na wasia wako newa enenda tu wasia okie malata tu anewa enenda makutano tu kawaambie ninakuja na nyetiwe noke na ike sichimani cha bubuke njinji nambe akumbiri ndeto ondo yue mawasia mwakata tu yosino kubiri no waina nambe akukutabanisia obobu ando makosi at the first time okilile wina na nimesi mundu no kithina yambe nondo ndezuna ina thina mwingi muno na ngai atumia muyola mwonzu nikanela ina binya isonoke yu nye na makwanza mokie yambe mewo bota banitwe nake ngai kota nenga ibina ngeiwa ni jaza rowa ngai kanena na thanks ngaboya yani kila yani ndiwe kaniwa ni na rola wanga yula wambitie no nengete bina na ndiye no mbiri the first day andu moka mauzu wapu maziezi mekulende wewe mwenda wazimu umie ku kama the same place no bala wathini yake bala na thini yake maisha we kati mutwa kana maybe nena mundu kumutethia o the other day na mutu yekinata o teka langine ne woka na kana kangi aina ne woka tobyo boba there was nini ziba yona challenge mogila mazia ai kebetikela mutandike waye tiko ona mayambia ikimdiriko mandambeza ambia mweta ke waye nduka yekitini ota banyobo indi na kwa zina nikite socks ye nangekia
ngakua Bible angeke jacket ndabanywa boy na atabanasia kuma saa 11 ndi atiana na binga nyumba amane hiyo bingi watu metro bingi na metro saa 11 ngathinga umbiri nyena mina kumbiri ndiko kanuye siana sia kwa chei nikibaluana na ikibaluana njiko konjioni siwezi kwanda newe masia nene wayendo kama ase kibetirike na nduka ngao kanjioni ngatabanywa boy ingi Garabanya inde mesonzo ya mambie mpaka wa leo ninomie kenjinji chuna mambia ayi ukeza uko rutabyo bo indi ayo nabone ndo mie kungia ndo mo ingengeza kuka naende yo lakini mama yambia uwe manza mbeza kana cho mambetie mundu wanduka na naende yo ndo nyena umbiri ndiye tazie zandaka nyena umbiri ano nikindu ngaywane ngiye asiana sia kwa hiyo kwa mananzai engweni mundu ebetete kwa angema betao tu kono mamba athima amakabira njaze nundu ngaiwetwa ni wambitie ndukeke ni thekewe nandu anyena no mabunga yeso kuka ambukelia naende yo kwino mbathi lakini oyuyu njaze ni nathimiwe muninga imuno mbati ayo we mwathime asia mbati nyendo na kwasia ngaino mbathimete nundu bala wambumisie wambumisie nibo baiba mwathime pyu nundu kumwa street ine andu inge masia mundu wona ithina ni matende ya kuthi kwasia ketha ngaiwe ngai ni thina uniki na kwanza mayambe ya kwikala tame uthi uteno ngai lakini nundu we mwathime we pomete uwa sacrifice ana sia kuwatwa wene kubingia ciana nomba na kote wa mutati aina we bingia katabani obo ndwase we mwathime nduka ona nisi okabuke thi andu asu undu mambosa tigwe mambosa nili no kendo na mama ne kwingai kweli na manie kwingai we kala ituni nondo mpaka wa yo wakati ona andu makwitu mayambe nda inde mpaka wa leo nimeona changes mayaza kwa kweli embwa mwende ngaini wakumisie streetini mpaka wa leo kwengai kweli yuni mambe yo komanda na babika bandu neso imuzini kalite miaka mbingi ndenuka kula nasi aitwe yuma mambe thi unatwasiane wakwiye wothayo kimwenye no thayo naendieba mwende okay nundu ni waweta yetu kaya ngukulia Obu ngutungo itino kidogo nikienda tuelesie ni wasuku mwa alikuwa kinata hospitali andu makwenge ni mwoki yokona ai kwanza megio ndoloka nendete kwa sister akwa akambia ona ndikanengwe namba ya mundu yeyote wa musiusu mambukusa ngelewa ningaliolewa mambia we kwata nzia we kata uzioke kwa muhimu ndindo twete mathina ayo atethiwe no hospitali wandete na ngwasi ya mwana sibitali niketi asiokie ko street ine nikanando mahali no yuwe buthurwa mansu wikina yuwe bukina nikenda wisauka mwana yu andu asu ni malilo kutethia pi uwe sibitali watethiwe no hospitali ngwa ona nye ngaini muziona ngaini umbendete nye na kila sia kwanda ona no nandu moko zizwa nandu makuonga kathiu ko kutani ngaiya njaze nye ndina mundu wako mbona inde we ngaiwebo siwala nasi hiyo noni andu kila mundu wonde anzangia lakini wako makitanda kimwana kana kaume ke katwe wodini cia ciana ingwa kaiwo buka kaisa ikambetele ende gukune andu emanzange yengwa mpaka mambebisho mpaka naenete wengwa nandu ngina nyangwa kabisa kaine we museo na ngaiya ndethia kaine we museo story yesu ya kwa ndienda kumedilikana ayo na kenga ya kwisilie nikenda wethe we no nduta byandu ndienda kumedilikana oni utona na nundu twenda kwinea kilungu na ni wata andu nendo ndabe wathi lo kwenda tukwikie ngutie bawe yangalale piwi yangalale wite satani yani nyechi ula mwende wathekea wakweto mundu anduka wambe wathi wita wata wathi wa kuthaitha nitukunengelende wathi usi mundu galonda manthi kuthaitha ni nyende evangelist atu ubikitie ba utapanya kana no wini utapanya ubikitie ba timini ya kilungu kutapanya nye nika kuthionga umbirie wandu ngamatumo makanisani mbwa ndwina bandu bothi no uko bala ni thaithia wena kanisa wako ikai nye nithia kanisani o ingi tutapitono kukwata ba ku ya YouTube ilo mundu kwenda kuona wathi wako atono kwatilia ngalikoniwa umundu aenda kwata wathi wako atono ikwa YouTube search tu Elizabeth Vivi YouTube yeyoka YouTube okay no kuona mbathi ciakwa na timu bya nundu wakoka
naona kekati tiende gwitha tipika bandu kakita kubinja lakini ngai ni musiono ni wothethicie na ende ya kwina ende ya kutabania ndeto ya ngai utethukise ndo andu masa no ngai atumia moyo la monzu asomo chola wechao wena binya na ende nakumuseisa mwendo nina utungia mubea ukewa Elizabeth Vivi ni mwingi pyu na netu yumini yabu nutoka mwete bindane yonge yokitena nondo saida tunesiabika twitikilie twine ekilingu chawe no na ende ni mutia bani kenda au nengeleli wathiusu wa kuthaitha ni kwatane wathi mwa twithia ne bindane yengi kwao yuti wanesa Nikuthaitha mwendwa nikuthaitha nenge vinya mwiyai wa kuthaitha Daude songie nguo ikabaluka nikuthaitha mwendwa nikuthaitha ibinda yo mauma ituma kuna ilume na makathemba mathembo kwa mibano ya ngaisyo lakini ngai wa Elia uasia mbua ya mwaki nikuthaitha mwendwa nikuthaitha nenge vinya mwiyai wa kuthaitha Daude songie nguo ikabaluka nikuthaitha mwendwa nikuthaitha mwendwa nikuthaitha nenge vinya mwiyai wa kuthaitha Daude songie nguo ikabaluka nikuthaitha mwendwa nikuthaitha ujenda kwa thimwani ngai ni lazima uthaithine utuma uchathi mwane ngai mbarasia mulungali wa ngai ni sungiawa nikuthaitha mwendwa nikuthaitha nenge vinya mwiyai wa kuthaitha Daude songie nguo ikabaluka nikuthaitha mwendwa nikuthaitha mwendwa nikuthaitha nenge vinya mwiyai wa kuthaitha Daude songie nguo ikabaluka nikuthaitha mwendwa nikuthaitha niboya ngai ula wa Elia nithaitha ngai ula wa ina Mose thea mutangi gukiteka wakwa thea mutangi niweka nyendi tonya nikuthaitha mwendwa nikuthaitha nenge vinya mwiyai wa kuthaitha Daude songie nguo ikabaluka nikuthaitha mwendwa nikuthaitha mwendwa nikuthaitha nenge vinya mwiyai wa kuthaitha Daude songie nguo ikabaluka nikuthaitha mwendwa nikuthaitha ni wikite chama uthaitha ni wikite chama ngai wasila uthaitha ni wikite chama uthaitha ni wikite chama uthaitha ni wikite chama uthaitha ni wikite chama ngai wasila uthaitha ni wikite chama uthaitha ni wikite chama
niwikite chama